Mun pakhat school ni taka tang chuan meiche pakhat le naupang chu anloin kai chuak nak naka chuti lai tak chuan an lampon local meiche dang pakhat chuan chu mi te chu amu vele chuan ka fapa atopa chuan kamuta chemo kavalom em aron tiringot lom lutuk awanga tra chuak insum takmel alapuzui naupang te la chuan chunu chu tungai andi ashaloti riat tak chuan ama kai tu nena chuan kanu inge omziani a henu hi tunge ti in azot ha a anola chuan kashabik mi lo engwanga ka faparun tingot chinge ani ti in makti mel tak chuan afapa chu alo changa mei chilam chu hoin kapi inge omziani a hei hi ka fapa ani hi engwanga ka fapa tia lo ko ngut nge ini tunge ini a ti in thinrim tak chuan azot ngal mei che pakhat jok la chuan ka ko phong chu ka fapa ni lom anu dik tak chu keima hi kani khale chen kha kabula a om lova tuna chuan atan kalokir le ani hi aron ti tamai le no pang te bola ding jok mei chia chuan engtin moi soi i jak mi na nge ama sing tu po chu ilo ni mai thei ma se khatianga idu hun huna ka fapa ti aron soya ron langam tur kha inilo apian tirin idu lova anpa fa in vak vai turin ikalsan anilom ni tuna chuan idu lova ikalsan tak te pa fa kha kapasal le ka fapa anito idu lova ikalsan ani kha ithe ingil time ni ti in thindim tak chuan alo chang let ve pakhatila chu ajak lo na samai si ente boyi kumtam tak liam ta a thil thleng ani kha mishing hi angai rangin kanungin kandil rupo angai rengai chung hlinem tuna chuan hei min enla ka fapa le ka pasal tan kalokir le to ani hi alo tile naupang bola ding jok chuan ama a mei chia chana chu pa ngai lo ati melin makati mel khermai thil om anglo le za thlak lutuk henu hi apa ngai chi lo nge muni le ti mel tak chuan amela chantla ka po angai talo nge a chan chun zum tami alo office pakhata chuan pakhat chuan na chu alo thok mol mol aboi mel viu le ngal chuti lai chuan kungpo kik masalo chuan tlangwal pakhat chu sut nal tak ha chuan alo lu thor maya chibaile Mr. Xavier Mendoza aronti ham Xavier chu lo hoi chuakin a laptop chu a khupte te a thilda chang lo chuan min lo thiam la tuinge lo lu tir ngut chea tunang huna tu ma mu tur kanei omre ka shalo ti chuan alo zot chu pa chuan appointment non lakshan pa ka ngai lo atin ni kanin soi ngal mai nge ke hi inupui lui Mrs. Francis Ramirez lawyer kani ti in anui do sunga Xavieran lung oilo mel taka amel lai chuan lawyer chuan folder chu aron pe a ifapa ian kol lai hi ka client hian enkol adu awangin dan mangin ma aron la ani aron ti tamai Xavier chuan folder chu akeu zawa achutna atang chuan ding chuak zukin engtina ateu hian nai lovang khanu ten tak khan kumkoliam ta khan afapa naute piang hlim kha ka kota anu chin min chu san ani kha khuya nge akalpo kanthra hleinem heting thila maron langam tur hi ani hau lo tia lawyer chu changin athin chu arim kher mai lawyer chuan ka kain khan kalsan na chan cheu thatak ani damlo na nasatak aneya chu naute khan akai chuan atan athat lo thei awangin rilruna takin akal san chewani chu adik nge yani ti ziana document po a om vek bok ti in Xavier chu alo chang vetlat lo shela ka du chu anu ani angin afa en kol turin alo kir le a chu dana chuan thil dik lo ani lo nule fa in ka hi chu dan puin angai poi mo em ani ati chunchoma Xavier chuan ithil soi kha thudik ani yamo nangma ngai puin adik lavani ti chu iriat thiam ngai karing lautele in athin chu asobul bulto lawyer ero chuan diklawi ti le kein dikkati khan omzia anei lo kangai dan le arin dan hi apoi mo ber ani lo bok apoi mo ber chu iken lai le kha khan enge injiak ti zok ani lautele in anwi le de usuka engpo ni se harsat na nei idu karing lem lova chuwa chuan ka client du dan chu lorem ti pui phot meila athang
ani lo chuan kot ma I in lante atulanga I hun tam tak I khoral baka I hna thling po in atur theiani mi a ini karing lova kathil soi hi iriat thiam ka bei seibok aol samsonga thil ti hi athanga ye arang theyang barin ka klain chu ilo bedon nia ani lo chuan kot ma idu emo dulo emo shuai ini donani tile in anui de hak khaka atong dana chuan awauti ti chu ani bera anui dana ala chuan athamte chiam lovani ti chu alang reng meibok loyar kalliam nu chuan Xavier po chuan file chu a en le a aril ru chu a ha mel view mai engtin tak ni don nemo henu hian adu to lova a chu san nu hi engwangin nge kot ma enkol aron dile na chan hi ni ta ang Francis Ramirez chuan a phone kal tlang chuan aloyar hena chuan lom thu alo seimol mola ani po chu a khisong mai titura atiang chia chuan loyar chuan Xavier ma chuan awache ani ti a riat nu phei chuan anui saka alaka tanga kadu chu ka munge yang ka ruam manna chu tuna tang hian a in tran ta e apoimo ma saber chu so mai chia so Xavier nen ka thenrang photang ati sapa Xavier anu pui po chu in lama chuan aril ru alo ha khop mai aril ru chu among ang ani ti riat tak chuan chuata chuan aveya chuti lai chuan Xavier office bang po alo lu chi a hlau thong bok ani ange thildang engma asoi ma chuan du tak voina Daniel tong du alo lang hlol mai ka fa party in aron kova engthil ma thling lo le mangai om takin lem aron changa engtin nge ni ang alo tingha nok nok Xavier po chu han thodeu hakin nie ke point kalo hreto ani ti in alo chang zoi sap makli takin anu pui chuan engtina voina enge itona enge hriat ti in lau thon mel tak chuan azot leng hal Xavier chuan anu ani na angin afapa chu enkol phalna kota arundil ani kalorem ti puilo ani chuan keipo kota kalin kanin khin angai don ani ti in anu pui chu aril ta anu pui chuan engtin mo ilak tir theilawang a theilo Daniel to tello chuan engtin nge kan omang a theilawania lo ti in rechuak jok ang mai chuan a ma se ifapania thoneina atile mek lai chuan Xavier chuan lopot chatin ahar sakhop mai kum ka chung khan pathian mal somna na satak kadonga kanun po na sataka in thak chovin tuna chuan he khopuya meyor hial hi kaloni ta a ma se chu chuan minti boita ani hi kalho tlen na hi arem changa aron lak atum ti chu ka re thei ma se engwang poni se kota tu boi na ya kota kal hian engting chu in nge min ngong ti hi ka re thiam phalovani kana atile lai chuan anu pui chuan alo pot chat vele thum enge om zia chunia I chung ko ifapa chung changania chung ko ain inna politics sa iming thatna ingai tu zo kamo ti in alo zot khau ma se Xavier ero chu aphathung nilo chu chu ka soitum anilo alo ti fata anu pui vek chuan ani chon enge I soitum no sen ani lain adam chuk don nge don lo ti po riat lo kha khongai le mangai mi lovin akal san thei ani a chute chung chuan engtin nge akuta chuan ida theyang imol phone tur ingai poi mo zo kem ni ti in azor le ta me chatatak ani ngai mai henu hi Xavier chuan kadu tak chuti ngani lo kati kha Francis kuta kafapa hida kadu big lo in remna engamatal kan siam theyang kot kalkher ngai lovin kafapa hian anu chu momasa se ahnen om adu kherlo mai theisin alo lati ram ma se anu pui ngai dan chu anilo karem tilo atheilo timakin Xavier chu thindim le aril runa tak chuan akal san tadaya Xavier chuan minlo ngai thate mila ati po chuan alo hoile du to haplo mai atu kho chu alo vara Xavier office culture akara alu tur chi chu anu pui hlui pi Francis Ramirez chuan alo beding chat Xavier alo chu hun chu alo chang reng nge ni don ne good morning Mr. Mayor kamole thei chu kalom hle mai lo ti velin Xavier o ma chuan akut aron ngata hanchul vel chu atum ringot
Xavier chuan akut chu alo pai sak vata nang hi iching to lo anelo mo kum engmazat khongai umpo shiat lovin ibo pila khongai na nei mi lovin ifa papiang lim chu ikal san bok tuna iron lang le hlola engma thleng lo angmain ila khosazui ti in alovin deuh that Francis ero chuan kadu chuan kalo kalang chu kafapa mu na hi nang hian min dal theilo te ichiat kha chu chu kaloyar point a hrel lo che emne lo te in ala zam lo ha ha khop mai Xavier chuan nie ka he chiange kanu puinen po thutluk na chu kan lo siam to reilo te chu hun i man pui thayang ma se kan hena tang chuan ila bo hlen hau lawang alo ti thung chuta Francis chuan ente du tak thil hi icha thiam lo ni in ka sia ka fa pa wang alo kir le hi kan hlei nem nangma awang alo kir le so kolom kani bultan thale ila hanti sa sa in mai le du thar ta thut ang mai chuan Xavier chu achul kwalvel Xavier ngai dan ero anilo mel ngang mai lelam hoin athohoka Francis vek chuan khanu khan nang le ke na hun kan lo man le paltlang to te kha engma shiat anei vel hi nem tiro ati le mek lai chuan Danieli to le milati chu anon nang ve ta thut Xavier po chu apuna sa te Danieli to amu vele chuan Francis chuan ka fapa ilolian to in imera thakher mai ka ngai thi lutuk che asin te chu alo ti vel ko luama Xavier chu ron in rol fatin afapa hena chuan ka fapa inunen rem kan lo ruata idu phot chuan voin chu ani nen hian len chu na hun in nei theidona enge ingai dan le tin afapa chu azot thoya Danieli to chuan bila chu a envat kanu remiti emni ti in azota lungoi cha lo chuan mila po chuan o remti e lo ti in ma se kan seidun kha shareng la o ilo ho ma don dia ati chunjama Francis sila chuan lungai su boi ka fa pa ni kha lo ti velin internetu tak chuan Danieli to chu akai sanghala mila hena chuan ka fa pa ni angin ka du du thleng ka chu puyanga ka du du sei puin ka du ang angin ke en kolang ati chunjom ma se mela chuan darsari ma a iron da lo ani chuan police ka kholang alo ti ve mak thung Francis te kalliam tur chu mila chuan athira angai chu angam zan lo chu ani apasal chu en la in engma min sei pi su ang che ti in akal ta dai ngoiring chuan motor chunga chuan aluta Xavier po chu rilru ha mel tak chuan athohak zan lo ni chuan Francis te chu tlangwal pakhat nen chuan hun anlo mang meka chu pa chu Jonathan ni in anti ti na atanga kan mu dan chuan Francis bial pa ani a lawyer kha ani bok Francis ruaman na in anni panhi hian ruaman na tenom tak anlo siama Xavier hian kota kallova chinfeldan azong don ti kria ala katanga inrem na sumtam tak kan don huna kan kalbo le mai don ani no pang hi chu man ru mai ani tia Francis thu soya tang hian an ruaman na chu aching thokhat view mai ma se chu chu athling reng angem Zing alo ni chuan Xavier chu safa chuan through in aril ru chu aboile mel to khop mai tunlaya an hun ton hi a ha thlak ve view reng bok ani a phone lo ri le rong rong chu thinrim tak chuan a reject maka chuti lai tak chuan anu pui miya chu alo lang ve ngal a pasal hena chuan Francis lo lan le nu hian alo ko reng mai che Xavier he thil hi thil pa ngai ani theilo a fa pa chuan lamin nang hi neilet le che aron tumzok ani lo mo aron ti ve ngal hlak thlaka Xavier ero chuan nilo boi chuting zong chuan soilo te karil ru hi a boi ve vi wasin alo ti dam thluama ma se mela chu alung oi zolo ngun takin kemita hian enla thudik min han shil te ani chu ilhamanga yemni ti in azot ta khol mai Xavier chu athole hok thindim mel tak chuan mangai lo ti in anupui chu achanga longai tharo ngun davin ka fapan nen min chu san ni tang khan ka thinlunga hian athito tuna alo lang le a alaka karil put om chun chu thinrim na ani ira thiamem abak eng ma om lo ati chunjom mila chuan ta tha karingang che dot isei lo ka be sei lo ti ve in angoi ta min tha thiam ro
nang le Daniel to te hi kanei chun in ni a ka cha nang che oti ka lavani atile a sheum ati melin ain thlashun mel angreng khop mai chu Xavier po chuan a thia mani jong kam nem jok chuan ka du tak enga tinga chu ting thu chu isoi tak maya engtika ma nang hian min hlo lawanga kan kalsan lawang che kan in chen ngai hau lawang ti in alo nema milai ro chu ala hlau thong tlap ani chuan chu nan tir to ro mi in an social chalawa film khur taka hun mang thin in i ji hi ka re chiang chi a tuna po mi sei kai i hlau wang ani lom ni ko ta po ikal ngam lo atile a lungnam lo takin Xavier chu ain thir film san ta daya Xavier po chuan thot pa chuan file engama chu alo chingfel chun zoma chuti lai chuan doorbell chu alo ritaral ral mai tunge monile tinang nang pa chuan Xavier chuan kongkhar chu awahonga beisei lo dawin Francis chu kongka bola chuan alo ding ran mai heta enge iron tia tin Xavier chuan azot de umak atong kamatang chuan alom lem lo khop mai ti chu a riat thei ane Francis chuan a thiam thil ten tak chu a mang chan le ngal Xavier oma chuan han khoi sakin ente Xavier kan hun kalta te kha ingai tu let ve ngayam chung ka hlim le in mangai tak kan ni thin kha ti in bul chu atan le ta sora ma se Xavier chuan akut chu alo the thlak sak le thak zana hi shavete Francis khoi na tel mi lawa min kal san ni tang khan kanuna hian mun inei to lo ifa panau sen po kalsan du ini kha alo tia Francis ero chuan o mi hring te chu kanin thak danglam thelom tila in engtin emo Xavier chu athlem le heu ma se arin angot chuan Xavier chu athlem tu don hau lo ti ariat nu chuan awau zongin ma ala le ta ngundawin ngai tharo Xavier ka hne na ilo ki le lo ani chuan ko ta chuan in lan ngei anga yanga ka fa pa hi inhe na ta kalabo bokang ti in akar le ta chutianga anin chei boy lai tak chuan mila chuan aron pan ta khau mai le pen ri khau thom chu shin Francis chuan mila lam chu alo hoiwat Xavier bianga han chul vel pa chuan avan si lo ve o milo mu dan hi asa thlak le mai i muang le rin ang hi Xavier hi animi alavani o ti in mai nei tak chuan alo nui vel ma se engama ngai lo mel tak chuan mila chuan du tok ta Francis kaning vet de oriu mai che min bum thei hi in ringam ni engti tura local nge ini ti hi ka ria asin rei tak chung i bawa ka pasal mayorata na anlak lo nu kar khat leka iron lang lola chanchin tharvela tanga ilo chiat ve ani karing ente kha chanchin tharve khan emni fapa inei ti ron hril hrenon le che i fapa i mangai wang le ngai wanga local inilo i paisa nei lo wang zo kani Xavier an hena tanga sumhu thei dan kong iron zung zo kani hi vain kol chung changte iron soya hre lo tura min ngai reng emuni le aron ti veta thinrim mel tak chuan Francis chuan itong kam kha film khoro mila alo ti tura mila ero chuan ka sei dik iti view lo mo Francis ithil tum dik tak sei chu sak chu iwala na kai vele alo ti san mai si Francis chu achi ai ti der dot ni kha dot bak engma nang khan sei tur i shalo ingai dan kha dikbera ingayamo Daniel to hi kafapa kashin ngai ani angin ka thei top chuin ka enkol thei nan ma kaladon nangni panhi hian mindang thei hau lawang chu sharau atile tatan tana ngai san lo mel tak chuan mila chuan nie a hring tu chu ini ngai mai du lawa kalsan tu po nang ma bok kei chuan ka hring lawa ma se atan hian ka reng thung a hlau changa piangin ka poma ka thlamuan thin aril tramin cho ka pe a apian chama nu mo phurna kalen chok bok a school kal masak bera po hroi tu kani Francis thisen insom na afangutin mangai na hi a omot kherlo in ngai sakna le ngai poimo na te atang jok hian ani Daniel to tan hian engti re nge hun iman ve to le ti in azot let ve ta thung soitur vak asha velo ani enge Francis chuan anu dik tak chu keima hi kani tho alo lati ve sham mila vek chuan ka soitol kha fashion ringot hian nu ni azom na hi aking tel ngot lo nu ni tur chuan in pumpek na te
mai na le ngai sak na te atel langai nang chuan chu ting chu eng ma i nei lo chawang chuan nu ni tla ka ngai lo che alo ti le Francis chuan soi tra in ti ve viu chu karinga ma se Daniel to thesena hian kathisen omani ti thei lo photla iti soi thatak tak te khan just te ma chuan omji anei lem lawang ti sen inzom na so khi ani an ngai pai mo zok tur chu he khe sa hian kachak nge don ilongai chang don dia lo ti vel in la chafu zat chuan a chen tho a milala chuan anin omai mai a iloyar ibial pa ni bok bola khan vakalla ro man na chu vasiam le mai te u chak ngai tur chuan ma in la don dia alo nga reng to chen karing inin mo hona chuan in hlim du ngotang lo ti in olsam zat chuan alo chang le mai si thinrim takin Francis chu akal taw tong hong nga mila hian a hlau lo sak sak riu mai hadam ruk na riu engemaw anei ani mai theini chuti lai chuan Jonathan chu abung rapam tun chung chuan office building pakhat atang chuan alo chuk thanang nanga akaldana chuan aphur mel sar sar lo khop mai ama mu tuma local ve mek Francis inen chuan get bola chuan anin tok che thindim le hlo thon mel tak chuan Francis chuan abana alo che sak chat Jonathan enge hi om zia ti in ngai that lo mel tak chuan azot ngala Jonathan chuan hetai nge lo ti a Francis apoi khop mai kan putamit katlung lo ani ange professional ethic nei lo lutuk ti in min suspend ani hi license min chu sakria loyan na ka chunjom thei tori don lo ti in alo chang Francis chu abar khai khop mai enga ektin nge chu ti nga thlen thei enge om zia ti in azot le ngal chuta Jonathan chuan mila ani I pasal hlui Xavier na pui kalaka thu boy a thelu tani evidence engkim anaya a thelu telvak buksia engtin nge nei ka shelo ma se anei tat buksi ti in alo chang le Francis vek chuan chuting thil a thleng tur ani hleinem Jonathan engkim kan thun hoya kan da to anilom ni ivanep ve ti in Jonathan chu an khum chi mai Jonathan la lo thingrim ve bok ngoiro Francis nang ma wanga na chan kan hi reda che kumsom pani lai loyan na kalo thok to minor na awangin ka pui che ka license ka ho pha in thiam lo hnekin mo mila phurti ramo alo ti veta Francis bok chuan heting ringot hian min hu chi theilawang kan chak nge yang ti min shil anilom ni alo lati fan Jonathan chuan du thlan tur dang enge kanai chuan le apoi khop mai ka pui thei to lo che ani diklo taka thurul pui kalorem ti chekha keima thiam lo ling olewani a ka tura ka sengani idu chuan loyar dang zongle mairo ma se shareng la ka du chu tuna imalak na hi adiklo chu chu atira tang reng khan ka resa a ngai pui mo dolavin ma kalaluya ka turta ani hi mangthale ti in akal da dai mai Francis po athinrim ngang mai le Jonathan la ka chuan ti thai engma ani der bok silo in lama po Xavier chu alomin mila hna chuan zona alonga na samai mila khang thil Francis hna isoi zong zong kha engtin ngi riata ti in makti tak chuan alo zota mila chuan zona chan mai thailo awanga rilru anat to chuan achana lo lan hun hi kan ngak man to lova keima ni nge hian kan zong thina ni ti in apasal chu alo changa Xavier po chu ain thiam lo khop mai khatiang tin hona khan kadin tir che awang khan min ngai dam ro ka thiam lo leo lewani nie chu ko himna ain mi ngai moi ka zong na salutuka ming leo ka lo hlau lu tukha ka tidik lovani ative ta nge nge a nie chumi chung changa chuan itidik lovani ma se chu ko itlan chit san em hleinem kha hun lai chung khan kan bula I om thawalom ti in mila chuan alo hnem let ve ta thung Xavier vek chuan engtin nge lom thu ka hril don chepo ka hrelovani min chan hima ka fapai chan hima kan chung ko min chan him bokani alo ti le lai chuan mila chuan ka chung ko te in ni a pon lama tanga tenom taka beina a om po in kan chung ko him nan chuan ka be let jelang chu chu nu kani anga kamo phorna ani a anu kani angin Daniel to him nan po ka be zel bokang a chan chu ke hi anu kani tat ti in Xavier chu a chang le a
Javier po chu alom khermai chuti lain anu puila ka chuan a in thlasung duk loya nang angnu anei hi Daniel to hi awanei tak zatani ichunga hian kathin lung takin kalomani atiba nak naka milai ro chuan nangma ka hmangai ang chia in ifapa po hi ka hmangaya ifapa ani angin atira tang rengin ka fashin ang chin ka ngaya ka pom thlabok mangai na chuan ti theilo a ngai lawani tia alo chan vele nu chuan in po takin an kut chu anin von sak ngoi ngoya a ma jang ain anin mangai na chu athuk le zulta huneng mo chen aliam le nu chuan Francis chu bal takin kongpui sira chuan alo thua kut alo do ani ti hriat tak chuan akuta athil ken chu alo thingri rai thin chuti lai tak chuan Javier ta chung kwa leng thoveng chuan anon mu fu ta nom lo ti mel tak chuan Francis po chuan alo mel kera milapon naw alo pailian to khop mai chulai huna mi tu emo kudua lo thuringot bal mai boxi chu Daniel to chuan arathiam vaklo ani mai thai anu mila hena chuan natinge khuti a om ringota adam lovem ni kanu ti in azota mila chuan hetiang hian afapa chu achang le mirilu thalo le diklo tak mi chunga rilru thalo puwa mi chiat na chau zong thin ta chuan until ti ra an seng thin ani ti in Daniel to vek chuan chungte ani velovem mi ti in anu chu azot le mila chuan mani masia le mani chau in mangaya nun mang thin ta chan tu chu hetiang hi ani mai harsat na anto in tu man an pui du ngai bik lo ti in alo chang le a nang poin chu ishareng don nia ti in asil bok re theina te van doina te hi pathian thin urna le kanthil ti sula wanga kan torlet na hi chu ani vek ker hap lo mai thai chuti rul ero chuan mal som dong tlak lo nun ero a om chianga kanthil ti dik lo ra kan seng po hi a om chianga ne ole thlir tu te tun tumatan chuan khati sum kha ni le ta se ka video te milo thlir sak le awangin inchunga thinlung takin kaloma chuan thil pakhat chi ka channel a hian short video le drama entirna nei thatak tak clear nia ka hriat te karonda thina chutiang de hlir chu ronda zel po katumani chutiang ni kherlo short video munum shrim ang chi te kan ngei na a kan entel du ani chuan tuna screen a kalo dalan hi khongai taka milo subscribe tel sakturin kan som chewa comment lama link kalo da don nia min subscribe sak thei chuan kalo mutang tuntuma chuan comment kapin theilo tur ero apoi ka ti khop mai min lo sathiam ula pathian zara dam chuan video dot le atang chuan kan pin le charang zanin hun man nom le vek ule